Reka twongere tubasuhuze twizere ko mumeze neza, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza mwe mwese mwahisemo gukurikirana Ibroz TV. Reka nizere ko abantu badukurikira bari hanze y'igihugu cy'u Rwanda nabo bameze neza, abantu badukurikira muri mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali, ubwo ndavuga abantu badukurikira bari mu ntara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo, intara y'Uburengerazuba, intara y'Uburasirazuba, intara y'umujyi wa Kigali. Namwe reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ubu ngubu rero niki kigezweho cyangwa se n'ayahe makuru agezweho? Turi live hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubu ngubu rumaze gutangaza inkuru iri kuvugirwa amashyi n'impundu mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Ishimwe Dieudonné uzi nka Prince Kid ibyaha yarakurikiranyweho bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bavugaga ko yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, ndetse rutegeka ko ahita arekurwa. Uyu munsi nibwo habaye isomwa ry'uru rubanza, aho yagizwe umwere ku byaha bitatu yarakurikiranyweho, ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Byose yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu myaka itandukanye cyangwa se mu bihe bitandukanye. Ibi byose rero nk'uko babikusanyaga bakabivuga, Prince Kid amaze kubitsinda. Timeze bite rero? Prince Kid waburanye ahakana ibi byaha. Inteko isoma urubanza yavuze ko ibyaha byose aregwa nta shingiro bifite, ko ubushinjacyaha buvuga ko ibimenyetso bavuga ko ubushinjacyaha ibimenyetso bwatanze bidahagije ngo bihamye umuntu icyaha, ari nayo mpamvu agomba guhita arekurwa. Bibaye nyuma y'uko tariki ya 25 Gushyingo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubukuye kuburanisha mu mizi urubanza yarakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Prince Kid wari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda, akaba yarakurikiranyeho ibi byaha bitatu nk'uko twabivuze haruguru. Ni urubanza rwakunze kugenda rubera mu muhezo kugeza n'ubu ngubu, nk'uko no mu bihe byabanje byagenze. Humviswe abatangabuhamya bane, ariko hakaba hahishwe imyirondoro yabo. Bavuga ko ari kubw'umutekano wabo muri rusange. Maître Emirene wunganiraga Kid urubanza arurangiye yavuze ko yishimiye uko iburanishwa ryagenze. Uru rubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi tariki ya 5 Ukwakira 2022, ariko ruza gusubikwa kubera ko hari abatangabuhamya bashya bari bamaze kuboneka. Rwagomba gukomeza tariki ya 17 Ugushyingo, ariko uruhande rwa Prince Kid rusaba ko abatangabuhamya mu rubanza bagomba kubanza gushyirwa ahizewe kandi hazwi. Prince Kid abaye umwere nyuma y'amezi 8 afunzwe, kuko amaze amezi 8 afunzwe ni nyuma y'uko yari yaratawe muri yombi muri Mata uyu mwaka turimo 2022. Nitwa Jason, inkuru twarimo dukurikirana ahangaha ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho tuba turi live tubikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo tubahereze updates nta na kimwe kibacitse. Reka nongere nshimire abakoze subscribe, nshimire abafite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa ejo. Mu Faransa yavuze neza ati c'était un acte de noblesse. Ndabashimiye. Hanyuma Kid yamaze kurekurwa.
y'umujyi wa Kigali. Namwe reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Ubu ngubu rero niki kigezweho cyangwa se n'ayahe makuru agezweho? Turi live hano ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ubu ngubu rumaze gutangaza inkuru iri kuvugirwa amashyi n'impundu mu nkuta enye wongeyeho umujyi wa Kigali hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwagize umwere Ishimwe Dieudonné uzi nka Prince Kid ibyaha yarakurikiranyweho bifitanye isano n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Bavugaga ko yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu bihe bitandukanye ndetse rutegeka ko ahita arekurwa. Uyu munsi nibwo habaye isomwa ry'uru rubanza aho yagizwe umwere ku byaha bitatu yarakurikiranyweho, ari byo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gusaba cyangwa gukoresha ishimishamubiri rishingiye ku gitsina no guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. byose yakoreye abakobwa bitabiriye Miss Rwanda mu myaka itandukanye cyangwa se mu bihe bitandukanye. Ibi byose rero nk'uko babikusanyaga bakabivuga, Prince Kid amaze kubitsinda. Timeze bite rero? Prince Kid waburanye ahakana ibi byaha. Inteko isoma urubanza yavuze ko ibyaha byose aregwa nta shingiro bifite, ko ubushinjacyaha buvuga ko bavuga ko ubushinjacyaha ibimenyetso bwatanze bidahagije ngo bihamye umuntu icyaha, ari nayo mpamvu agomba guhita arekurwa. Bibaye nyuma y'uko tariki ya 25 Gushyingo urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwasubukuye kuburanisha mu mizi urubanza yarakurikiranyweho ibyaha bifitanye isano n'ihohotera rishingiye ku gitsina. Prince Kid wari umuyobozi wa Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda, akaba yarakurikiranyweho ibi byaha bitatu nk'uko twabivuze haruguru. Ni urubanza rwakunze kugenda rubera mu muhezo kugeza n'ubu ngubu nk'uko no mu bihe byabanje byagenze. Humviswe abatangabuhamya 4 ariko hakaba hahishwe imyirondoro yabo. Bavuga ko ari kubw'umutekano wabo muri rusange. Maître Emirene wunganiraga Kid urubanza arurangiye yavuze ko yishimiye uko iburanishwa ryagenze. Uru rubanza rwatangiye kuburanishwa mu mizi tariki ya 5 Ukwakira 2022 ariko ruza gusubikwa kubera ko hari abatangabuhamya bashya bari bamaze kuboneka. Rwagomba gukomeza tariki ya 17 Ugushyingo, ariko uruhande rwa Prince Kid rusaba ko abatangabuhamya mu rubanza bagomba kubanza gushyirwa ahizewe kandi hazwi. Prince Kid abaye umwere nyuma y'amezi 8 afunzwe, kuko amaze amezi 8 afunzwe ni nyuma y'uko yari yaratawe muri yombi muri Mata uyu mwaka turimo 2022. Nitwa Jason, inkuru twarimo dukurikirana ahangaha ku rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, aho tuba turi live tubikurikirana umunsi ku munsi kugira ngo tubahereze updates nta na kimwe kibacitse. Reka nongere nshimire abakoze subscribe, nshimire abafite igitekerezo cyo kuyikora uyu munsi cyangwa ejo. Mu Faransa yavuze neza ati c'était un acte de noblesse. Ndabashimiye. Hanyuma Kid yamaze kurekurwa.